Moi boas, chicos. Benvido Pedro J. Migueles e Alicia Núñez no seu particular Chíos e Cancelos. Que tal estades? Bien. Moi boas tardes, amigas. Ai, amiga, que ben Bueno, amigos, soa. amigos. Que sí, hombre. Amigas do corazón xa por sempre. A radio une. Bueno, que tedes para nós esta semana? Bueno, pois eu traio vos algún descubrimento que me sorprendeu esta semana e unha gran noticia. Parecevos? Bueno, Paréceme. Ah, sí, claro. Por supuesto. Todo o que Traigamos traigas... uns problemas técnicos, pero no, Sí, xa sí, están sí. solucionados. Bueno, podemos seguir. bueno, pois vou empezar por darvos uns truquiños que atopei nas redes sociais estes días e que me pareceron do máis útil. Para porvos en situación, estades nunha tenda a punto de mercar un pantalón, pero non vos apetece probalo e dudades na Sí. talla. Pena, Pasa, verdad? Sí, sempre. Vale, pois descubrín que a medida da cintura dos nosos pantalóns é a mesma que a do noso cóbado ata o noso puño. Eso Ui, sabía. espera. A medida dos nosos pantalóns de cintura. Sí. Dende Vale. o codo ata o puño. Vale, perfecto. Sigue. Bueno, e tamén outra medida sería colocando os pantalóns arredor do noso pescozo e ambas puntas da cintura deberían tocar. Sí. Bueno, estes son algúns dos trucos cotiás que non teñen por que funcionar, pero tampouco son regras exactas, xa que hai moitos tipos de vaqueiros, non? Sí. Pero bueno, pois sempre queda aí como para ter unha idea. O de pescozo aprendina con Pablo Motos no hormiguero. Ah, Hai moito Didáctico. tempo. Pouco Pero máis sí. que decir. Pero sí, tiña, que sei, 12 anos. Pero sí, era mítica. Dijo que foi outro día. No. pois todo é cuestión de comprobalo. E outro pequeno descubrimento relacionado co téxtil é se sabíades que dentro dos tubos dos fíos hai unhas rañuras que sirven para guardar as agullas. Vamos, isto ben fenomenal para telas sempre á man e non perdelas, así que xa sabedes. Mira, non coso moito, pero miña nai outro día enseñoume a captura do Facebook en plan, mira, Nuria, o que acabo de atopar. E eu, anda. Sí. Interesante. Bueno, pois agora aparte imos falar dunha moi boa noticia. Este pasado luns 3 de decembro fixose entrega do primeiro Balón de Ouro feminino. Yey, Que ben. Sí, a gañadora foi Ada Hegerberg, futbolista noruega do Olympic de Que Lyon. boa pronunciación, de verdade. Bueno, Podes intento, seguir, pero- podes seguir. Pois a gañadora tamén de tres Champions League, máxima goleadora da edición pasada do torneo e foi a mellor xogadora da UEFA no 2016. Que a recollida do premio pois tamén quixo mandar unha mensaxe a todas as xóvenes, dicindo, crean en vostedes e non se paren nunca. Porque, bueno, eso foi o que a ela lle animou a seguir sempre, non? E a chegar a onde hoxe está. Pero traio unha mala noticia, porque como todo o bo, Sí. pois ten algo de malo. A entrega do premio foi envolta en polémica, tras que Martin Solveig lle preguntase a Ada se sabía facer twerking. Pero por qué? Por que lle preguntou iso? Eso foi como nos quedamos todos, é o que nos preguntamos En todos. serio? A que ven o caso, non? Sí, a necesidade da pregunta, nese momento, ningunha. Hola. Pois, sí, Ada contestou que non, con obvia cara de disgusto pola pregunta, e, xa che digo, sobre todo, pois nese momento, Que non? asco. E esta pregunta machista pois provocou indignación polo que o DJ pediu disculpas despois mediante un chío a quen se puidera ter ofendido. Pero bueno, Pero que facía un DJ nunha Presentaba- entrega de era presentaba la gala. era o presentador da gala. Pero, donde foi a gala? En Francia, se Sí, non me en París. equivoco. Ayer. Era un DJ francés, algo así. Bueno, Martín Solveig, este. non sei. Pero toda a vida. Pois A mí me Martín, suena fillo, sueco, pero non sei, sinceramente. moi mal feito. Que cancións toca? Non pasa nada. Pobre muller, pero a vez que ven que por fin se premien. Eran horas. Feminismo, Xa era hora. pero non mucho. Exacto, é que é moi raro, é como en plan non son homófobo, teño amigos gays. Pois pódese Non son parecido. racista, teño amigos negros. Pois así, ou chinos, eu que sei. Pois é o mesmo. Sí, a verdade é que a pregunta foi sobre todo desafortunada e que non tiña nin nada que ver. Por que o sea, por que a ela e non a Cristiano Ronaldo ou a calqueira se Sí. sabe facer twerking? É que Fillo, non te interesa, se o sei facer na miña casa. Eu que sei. Acaba de pois sí. ganar o primeiro Que- balón de que oro opinas? unha muller. Que opinas sobre o merecido ou non merecido balón de ouro de quen era? Luka Luka Modric. Modric. Sí, bueno, a verdade é que de fútbol tampouco estou de todo tanto, intenteseime en traer esta noticia Bueno. solo para felicitar eso, que foi a primeira entrega dun balón de ouro feminista. Bueno, Pedro, que máis nos traes ti hoxe? Messi, balón de ouro. Eso. Efectivamente. Saber a Seguro favorita. que Pedro J ten máis Saber a que dicir favorita. do tema este do balón de ouro, pero Famous ganador. síntese. Miki ganador.
Bueno, Contanos, Sobre Jota. Eurovisión. eu hoxe traio varios momentos da televisión en España que son dignos de estudio. Pois o mércores pasado estaba a ver, como supoño todos os que estamos aquí, a gala do T. Certo, Nesta gala, María estaba nomeada e entrou o seu novio para vela e pasou isto. Que pasou? Quero sabelo. Sabelo. Sí, ¿qué es lo que más has echado de menos de ella, Pablo? Su culo. Te iba a preguntar qué es lo primero que vais a hacer cuando salgáis de aquí, si salís esta noche, pero tampoco, bueno, supongo... ¿Quieres que te lo diga? No, no hace falta. ¡Follar! No hace falta, Pablo. ¡Follar! Bueno, aquí ves a Roberto Leal en plan intentando escapar quero de todo, dicir en unha plan, cousa non fai antes falta preguntar. Esta parte no té da primeira do domingo quitouse. Sí, na Home, repetición a ver, censuraron, é era que horario é- infantil. Televisión home. española, ¿me No, entendés? eso es horario infantil y no se puede emitir cierto Como que vocabulario. home? Claro, Pero- non. Pero non pasa nada, é algo bo. No, pero en plan, creo que por lei, Ah, Sí, Non pueden, porque- pueden sancionarlos, de hecho. Ah, Claro, vale, exacto. perfecto, non digo nada. Vou decir outra cousa. El puxo un chío que decía, sabedes a diferenza entre tartamudo e cocainómeno? Porque todo o mundo dixo, estou seguro de que este chico, Brocha, pois, sí. está un pouco, sabes, mareado. Para que nos entendamos. Os escapatistas Vale, fieles, pois non. fieis, saberán o que é a brocha. Bien, brocha, que les cosas saipadas. Pero cal é a diferencia? Pois, tía, que non había tomado nada, senón que vale, era bo. tartamudo. Tamén hai outro chío de María que dixo, perdoa, cheguei tarde porque estaba follando. Mira, é a ama. Sí, bueno, de María xa foi xa para zanjar a Buenísimo. polémica e... Un pouquito de gracia, ¿no? Sí, No, sí, no. foi en plan, Ben, xa que o criticades seguimos. tanto, pois darvos máis que criticar, non? Bo, isto que ocorreu o mércores pasado no T fíxome reflexionar e por iso hoxe traio unha recopilación de momentos ridículos e que dan bastante vergoña e que vivimos no noso país. Ai, Non nos vai chegar o encántame, programa para encántame. repasaros todos. Creo que un é John Cobra. Non podo decir nada. Ah, seguro que... Conta, conta. Hai tempo que xa o rap púxose de moda. E o problema é que todo o mundo crese que é un xénero musical moi fácil de imitar. Isto mesmo pensaron en saber gañar. E eu creo que non acabou do todo ben. Creo que... Teño medo. A conseguir que cambie la camiseta de Roberto. Sí, sí, fíjense. Roberto, la magia de la televisión se ha cumplido. Ao comezo do vídeo xa non está unha pista do que ven, Oh, Dios mío. Peor que o rap de Resines. Sí, era o que creo que se esperaba morir. De moros y cristianos, donde se celebra la fiesta de moros y cristianos. La alucinante fiesta de moros y cristianos, muy seguro estoy, que se celebra en alcohol, que se celebra en alcohol, que se celebra en alcohol. Encántame o cruce dos brazos en plan, mica. Pero non mo creo, De o sea, moros e o momentazo que nos regalou Jordi Cruz, o sea... No, no, Hurtado. yo te cruce Hurtado. Cruce total. Non se tartata. Buenísimo, Nuria. Wish me you a Merry Christmas. Bueno, Jordi Hurtado, sempre xoven, ¿no? Sí. Vale. Bo, seguimos. Eso mesmo. Agora ímonos ata Argentina. Como xa saberedes, a semana pasada xogábase a final da Copa Libertadores entre River e Boca. E acabou suspendéndose xa que o autobús de Boca foi apedrado. Hola. Xa sabedes que en Argentina viven o fútbol con moita pasión e locura, rodado un Sí, ambiente de alcohol e festa. Pois Ángel Rodríguez, reporteiro de 4, parece que lle gustou bastante o ambiente. No me digas, no me digas. Aires, Ángel Sastre, ¿qué está pasando en torno a ese estadio? No sé si me escuchas, estás con aficionados del River y veo que en un clima bastante más tranquilo que ayer. Cuéntanos, Estamos Ángel. con aficionados de River. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad que es lo último que queda de la afición. Tranquilidad. Estamos aquí con algunas hermosuras. Por favor, acércate un poquito. No tenemos mucho tiempo. Mira, mira qué lindo. Un pouco pasado, ¿no? No queda mucho de la afición. Ya sabéis que ahí se están barajando No pueden acabar fechas. las frases. Están barajando fechas en diciembre. Y bueno, ya sabéis cómo es esto, un caos totalmente en el fútbol argentino. Bueno, Ya vamos a dar veis un poco para lo poco adelante que queda de para la que veáis afición el gesto de del Buenos Aires presentador ahora. y tampoco pueden explicarlo. Bueno, vamos
vamos a cortar. Ya, por favor, vale. Bueno, ese es el ambiente que se vive ahora en el estadio. No me lo vergüenza creo, ajena. no me lo creo. Madre mía. E por último, sei que Cris estaba a esperalo con locura. Chega o que para min é o mellor momento da televisión de España, ou o peor, según se mire, John Cobra na gala de Eurovisión. Eu sei a canción, Pues aquí la tienes, canta. Carol, eres tú, Carol, solamente tú, Carol, la vida es así, Carol, te quiero más. Quita, non máis, en serio. Se emociona. É horrible, John Cobra Un pouco forzado. Madre mía, John Cobra. Bueno, antes de nada quiero decir que John Cobra fue invitado a Radio Escaparate. Si quieres ver, John Cobra. Por favor, yo quiero resaltar esta última frase del vídeo. Vale, por lo menos por la nuestra la vamos a tener, Vale, ¿vale? ahora. Ellos que la tengan también. Vale, tú tranquilo. Si no, aquí tienen esto para que lo quiera. Cariño. Para quien lo quiera, aquí tienen esto. Pues está, con esto rematamos con esta frase. Persona. Menudo programa máis intenso, chicos. Para quien lo quiera. Pa' quien lo quiera. Y para quien no, Pues Carol. que no. Solamente tú. Buenísima. Un hit fantástico. Chicos, graciñas por todo, Grazas. graciñas por as vosas aportacións. Polo bo momento. Ata semana que ven, non? Hasta Un semana que aperto, ven. chicas, hasta Chaito. semana. Gracias. Chao. Así que sumate, busca para